kaji duk bek gedang ti terendarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Sadaqallahul azim. Menyebuno juara tanyo dua kan kaji. Malebeh maknyang kahana. Ibu-ibu, umi-umi mandum, adik-adik yang berhadir bak tempatnya. Baiklah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita tapujo Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bak bengahnya kana besaho katanya bak tempatnya. Menancilam Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmat ke katanya, sehingga katanya bak uronyo mantang panjang umur, sehat badan, sehat pikiran, yang sama-sama uronyo juta dengar nasihat-nasihat agama yang nepegah le abu le gure katanya. Menancilam dilikutnya sikrak dua krak itu yang lun pegah insya-Allah jud ke ilmu pengetahuan. Jadi bahagia tak katanya oronyo manteng katanya umur panjang, neberi kesempatan dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilikut bimbaknya selawat dan salam juga sama-sama kita kirim ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammadnya Nabi agung, Nabi kitanya bersama, yang kitanya peingat urolahi beliau bak tempatnya uronyo, tapi bak tempat lain na yang kaawai dan nalam bak tempat lain na yang lebih haki. Jadi sertu huruf le bulan 10 huruf. Kapada padungga katanya bak pun orajih bak pesantren katanya diulai titi bak awal, kemudiannya ka menjelang akhir uronyo ino bak tempatnya di Masjid Lam Sayun
ataupun ba'dayah al-ikhlas. Kemudian dilikut ibaknyan penghormatan ulun tuan yang pertama sekali kepada Abu getanyo bersama ayah rohani dunia dan akhirat yang siat mi metuah balik gedeng di ke getanyo kalian pegah si kerak dua kerak butu-butu ilmu pengetahuan menyetajak bak khanduri atau Abu pegahanyo nyana so rendang mandum temali protokol guyu udang lun ti at ino guyu pegah bobo panah menyejut pajuh boh panah baik nuwoi le menyehanjur kaidin untuk wo ma daripada ten pajuh boh panah hente drone mangin sakit tapi ten numpak ngelun bak jalan na yang tunyok hente gara-gara tengkunya lulu mangin yang kahana mau kayaknya. Jadi alhamdulillah atau rendang buno kalau pegah le Abu. Mudah-mudahan kita nyomandum talake doa Abu bu sehat. Lebih sehat daripada yang kakak. Bertabi-tabi geju ilmu ke ketanyo. Bulu tat tunjuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Getanyo yang nada Aceh. Oroji adik mentuah lun tamong di ulai titi tahun 88. Goh lahir dolamnya. Mapa kita tak lahir? Tanggal 18 bulan 5 tahun 88 lun tamong ulai titi lun wo tahun 2000 88 dengan 2000 awatnya kamu tagu-tagumbu di ulai titi teron jadi auronyo haite malim-malim auronyo haite malim-malim maka kamu ti bulan 3 tapi but ngabu tapi ibu ngabu haite malim-malim ke banu. Wate haite malim pu tapoh mah. Menyatapoh hana urun ceramah mananya. Kemudian penghormatan ulun tuan kepada Abi Sudir batempatnya pimpinan dayah Al-Ikhlas beserta guru-guru dan bamandum murid-murid yang di dayah Al-Ikhlas. Dan kepada imam masjid dan pengurus masjid dan seluruh jamaah yang bak masjid dan menancelom kepada Kesyik Tengku perangkat desa Bantaboh Mukim Lantayunyo. Kemudian kepada jame-jame pendengar ceramah bak uronyo baik agam ataupun indang mudah-mudahan katanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keneleh yang istimewa kepada ayah Lamtayun, ayah Muzakir. Lung kalian menyekana acara lun ini konyan cik kasiap gepre ya. Tibuk dah konyan alhamdulillah. Cuma karena konyan ura agam, medeh lo raji hanamita ala eli. Ma karena konyan ura agam keban mah. Kan kamu takit udah inang utai gua lintu ketempreh tabi bak pintu. Mutakit menyawa drone goh kawin cita yang bak urung kam kawin. Nyolang kawannya na mendua dro yang tempreh. Lain panena gedro juga kan. Umi-umi adik-adik lumandum, ayah-ayah gure-gure lun yang kamu tahu bat tempatnya. Jadi lagi haba bunonyo katanya tak pegah misi ibarat khanduri tanya tak pegah biu tapunyo masalah boh panah jih buno asor rendang kali pegah le Abu. Jadi umi mandum bauro yang berbahagianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala
Getanyo memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ami mandum nyo Nabi Muhammad nyo kan mayang-mayang. Nabi Muhammad nyo kan sepele. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mutulih bak pintu syurga ini. Bak pintu syurga bubena Nabi-Nabi yang kakalan syurga. Ubena malaikat-malaikat yang kakalan syurga. Yuh gohlom lahir Nabi Muhammad tahu nyoto Muhammad nyo. Mutulih nan Allah bak pintu syurga. Belahunun belahwi mutulih nan Nabi Muhammad. To Muhammad nyo. Malaikat-malaikat tu kagum to Muhammad nyo. Pakan hang getulih malaikat Jibril bak binih nan Allah. Pakan hang getulih malaikat lain bak binih nan Allah. Pakan hang getulih nan Adam bak binih nan Allah. Tapi getulih Nabi kita nyomi metuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya Nabi kita nyo Nabi yang agung, Nabi yang hanjit mayang-mayang, Nabi yang cukup mulia ba Allah Subhanahu wa taala. Lun tambung kata Abu Pegah, menyahana Allah menyahana gemumpelahi Nabi Muhammad, menyahana geciptakan Nabi Muhammad, nabi-nabi lain mesiro hana, langit ngan bumi hana, syurga ngan neraka hana, seluruh pepelain makhluknya mutapahanam. Nyan kala mengaku kero oleh Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul khalaiq. Menyekan hai Muhammad bata bahuro tengah lum pelahi kata udunya ubena makhluk lain betapa hang kepegat ya Allah. Hai syurga ngan neraka hang kepegat ya Allah. Langit ngan bumi hang kepegat ya Allah. Aras Baitul Ma'mur, Masjidil Haram, Masjid Madinah, bubena nyamandum han kepegat li Allah, menyekan lam ilmi Allah gemumpelahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga neraka han kepegat, mampu lom urang yang teka auranyo. Pulam getanyo syurga han kepegat menyahana lahi Nabi Muhammad. Umi-umi mandum, adik-adik mandum, gudai-gudai ayah lu mandum yang kehadir bauronyo, menyamanan Nabi Muhammad Nabi yang agung, Nabi imum segala nabi-nabi, menyamanan getanyo umat umi lebih cit dengan umat Nabi lain. Hai, manuk siam lebih mahai lebih raya. Manuk Aceh ubit murah. Cuma waktu itu hanuk manuk siam ke raya Aceh. Waktu itu hanuk manuk Aceh karena haji ubit anak ke ubit Aceh. Menyamanan yang hadir oronyo karena Nabi Muhammad pekun Nabi yang agung. Getanyo sebagai umat Nabi Muhammad nyo umat yang agung Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah getanyo gepelahi oleh Allah. Ba ujung usia dunia wateh lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir 572 Masehi. Getanyo ronyo ka 2022 Masehi. Jadi jio getanyo dengan Nabi Muhammad uronyo tonyo pah 1500 ton. Tapi 1500 ton jio dengan Nabi Muhammad getanyo umat yang setia ke Nabi Muhammad mantang tatim selawut ke Nabi. Mantang tatim pegat khanduri tak pegat maulud ke Nabi. Mantang tatim ikut sunnah agama ibadat yang kagak kubah le Nabi Muhammad 1500 ton mi matoah getanyo jiuh dengan Nabi Muhammad uronyo tonyo jiuh danyo dengan Nabi Muhammad pah 1500 ton kan. Bahkan mi lom pegah bahwa umat Nabi Muhammad nyo lebih daripada umat lain.
Gedanya nyo phone merumpa, nyo hantar belum pegah barakon. Hai tabak phone merumpa. Lon tupu bahawa lebih umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi lain uro wafat Nabi Muhammad. Wate uro bengoh karak subuh meninggal Nabi Muhammad. Wate nyan truk malaikat Jibril. Watanya Nabi Muhammad karena rumah menyuruhnya kala masjid Madinah. Tapi watanya masjid bak bintih rumah Nabi. Gejak Jibril kenan. Geba berita Muhammad uronyo dron katruk janji Allah. Katruk janji Allah Jibril. Nya uronyo dron katruk janji Allah. Han ke akhir mesti minen, han ke awal mesti boh minen. Watanya Nabi meri gundah. Wate gundah nyo ngembahasa tanyo, tapi Jibril mari dengan Nabi Muhammad roji hana to lengem tiru ngembahasa tanyo nyo kemupu menteng. Ai Muhammad long kalan meri susah kata. Hana rela kata meninggal uronyonya. Nabi hana getu'u ti'an. Getambung laju le Jibril. Muhammad. Inna abwabas sama' qad futihat. Wal malaikatu yusafuna fi abwabis sama' yantadiruna ruhaka ya Muhammad. Nyan arti nubuh jukuro kan nane buat cik ke behek tak tidur. Nyolong buah arti ke urung indang tuha mentang yang hana but. Ai Muhammad bek gundah Muhammad. Uronyo kata katruk janji Allah. Kata uronyo akan wo dalam pangkuan Allah Muhammad. Hana pututah Muhammad, hana gundah Muhammad. Inna abwabas sama' qad futihat. Ubena pintu-pintu langit na 7 buah pintu langit Allah kag buka mandung kepemulia roh kata Muhammad. Wal malaikatu yusafuna fi. Ubena malaikat yang na di langit tengah ibadat lebih le malaikat yang penduduk dalam bumanya. Yusafuna fi abwabis sama' ke begak saf membanja-banja. Lagi kita nyodu uronyo di langit bak pintu langit ban 7 lapis yantadiruna ruhak. Gepreh roh kata Muhammad. Mulia tak nyawang Nabi. Mulia tak roh Nabi. Nyo menyana tidak uri yang terlebih langkawannya wate rap meninggal wate nadaan truk malaikat nyan butuh-butuh gadah tumakun gadah sakit katanya menghadapi sakratul maut. Tapi yang katente Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi nyan gejak malaikat Jibril ke pegah. Tapi Jibril wate ke kala Nabi Muhammad tutah hana gada. Nyan yang kapalo. Wate kala genyan malaikat Jibril pegah. Nabi Muhammad gundah kanya hana gada. Nya uronyo nyo ke lu mempegah pak do no le nyo tahu ju. Nya hai di mana berdiri. Paidai dong. Hai. Nabi Muhammad tutah nagada. Tutah. Gejak Jibril buta Muhammad. Kalau pegah berita gembira ke gata long kalon gata susah mentang. Tutah Muhammad mentangnya. Nya Jibril lo susah mentang. Pakan Muhammad. Ya Habibi. Pakan drone mentang tutah kalau pegah malaikat preh drone. Pintu langit kebuka. Tapi drone mentang tutah. Ya Jibril. Lun hantar lun fikir ke drone. Lun hantar lun fikir kesenangan drone. Lun hantar lun fikir kebahagiaan drone hai Jibril. Tapi wa kaifa umati. Wate meninggal lun umat lun keban Jibril
wa kaifa ummati. Nabi gepikir mim tuah ke tanyo ronyo. Goknyan ka sakratul maut hana gepikir kedro goknyan tapi gingat ke tanyo wa kaifa ummati. Jibril umat lun wate hana lun tingoh wate lun ka meningai tingoh tingai donya nyo. Dari nanggro Mekah truk nanggro Ajam. Truk kedih waceh umat lun. Pakai fa ummati. Kiban umat lun watanya lun hanali. Medum lun mantang hino lomba dakwah lompu tauhid urang lompu tamang Islam urang. Tapi mantang le urang munafik. Mantang le urang kafir. Mantang urang hantim semayang. Mantang urang pubuk dasya Jibril. Watehana lelun tingoh pakai Jibril. Pakai fa ummati. Kiban umat lun. Watehana lelun Jibril. Umat lun lagi anak manuk mati nang. Nyai na orang kampung mandu muka. Na orang kota mati dro. Hana. Kan tabak kalung pegah manuk onyo menyawak kota nya manuk hana tai turi. Ladum manuk tai turi. Ai, tanyo kampung. Hai keban ke kampung dema ladum long kalan urung latah manyen. Ladum urung aje. Ladum cewek ururele. Nyarele kampung anteng urus hana rele. Ya. Hai, tanyo urung kampung wate takalan manuk banceh 12 ne ubi-ubi barosa banceh menteng. Rupanya wate mati nang kai paju hule le rimung bulu. Ataupun nang kakenang taun ataupun nang keban leh pokoknya kamati tinggai anu cip nang lain hamim tua itu medeh kai jatih metu manuk kana saudara haji ijatih manuk en tua bapihak kah kamati mak kajak tajalun rupanya manuk buduk lain haitung. Mana lain hai tu ngan gop teron. Icutok oleh iplung le gede ji mak ka bihumu. Onya iya hagayah lawek nyo. Iya mano. Iya urang lawek nyo hana peduli le anu. Iya mano kajamun. Iya mano teron. Lui le nang manuk kai tubuh kai manuk kai kamarom du tro gede. Iya manuk kai akalan ke manuk lain lantayun. Lo lepas tak hati tu. Yang kadang kau buah panah lom pegahan. Buah panas. Buah panah. Jadi anak manuknya iplung kono itekek lego iplung kono itekek gede imtahom taho li awak 12-nya menyajai tanya mbak anak manuk lain dik ho tajak tanya mak ana li ikhil manuknya adik mentuah bek karu taih papaknya hana ujun entu tapi lah lambat nalung ina ikhil adiknya kakak long kadu. Pegah anak manuk. Ino tengah pegah ke anak manuk elen tu ke anak urung dah pegah. Akak long kadu. Anak apa adik mentua bek karu bek kamu. Nyamanya kamu kah kumo lulu. Cik kamu no kam tulis bak Allah mahfud. Di pegah le manuk. Anak manuk mati nang hanali sojaga mim tua. Onyan ji hana careng di kemiru. Hana itu pak ajib i. Ente malam baik la lambak nalung laganya yang taboh kai pajuh le tikuh tin. Yang taboh tu malam tingoh kai pajuh le merua. Yang taboh tu kai pajuh le ulu. Pokok ji menyetacok ibarat ba anak manuk mati nang sedih tatat umat Nabi Muhammad watehna li Nabi. Alakna ulama tidrodro lam nanggro gujuk li Allah. Yafiruna anil ulama wal fuqaha.
Orang hai tim ya'bud, galak hidup bak kedai kopi, galak ijak pekul ulang yak kalian main bola. Galak yang main kedai pekul ujung bate, galak ijak utabang kedai bate hari-hari cuti. Pecuti. Ada kamu wate but orang je hana but bate Indonesia am tabo. Mandung kitab bun. Angke orangnya ala talah hum ni kira ju awal. Ubena anak manuknya wate kamati nang jarung tat yang telaman. Laulang lam gure ulama tungku getupru le Allah tidak tapan. Urang-urangnya yafiruna anil ulama wal fuqaha. Iplung daripada ulama haitim. Dale bak pulain. Nyan mi metuah hadik metuah gure lunayah yang membawa susah Nabi Muhammad pada season yang kedua. Batepun kepegah drone kagepreh lima malaikat susah Nabi Muhammad nagada. Tampi ke Nabi Muhammad ya Jibril kaifa umati. Wataluh meningai lun jadeh meningai lun ronyo. Lun rida lun gucok le Allah ronyo. Tapi wa kaifa umati. Kiban umat lun Jibril. Watanya lu hana cainan. Yang ke Jibril lehna kalau leholain lehana. Pokoknya Jibril kat tengah cik watanya. Nabi Muhammad tutah tamah-tamah laju. Nabi Muhammad tutah mi metuah ke getanyo. Kan kedro ganyan tutah. Tutah ke getanyo. Uronyo kadumnan Nabi Muhammad gebela tanyo dunia akhirat. Tapi mantang na urun langgampung watai pakat maulun. Gekun yo pagesi ilon ganyo hana maulun. Krisis moneter. Alai pu krisis moneter ngan pu krisis mang. HP kan na 7 ban 7 boh geblo 22 juta itu. Khanduri tanyo gampung 2 hari bak melatah 1 juta habis. Tapi krisis gonya. Krisis. Dumnan Nabi Muhammad gebela tanyo dunia akhirat tapi danyo ubit hat ingat ke Nabi Muhammad. Nabi wate susah sakratul maut tinggal ketanyo. Nyan pulom nyo menyabih tapegah anuru akhirat tinggal ketanyo. Nyon tu mandum payah temayang lehu ino, mandum payah temayang ata ino. Tabi Nabi Muhammad tinggal ke umat. Oleh nyan hai gejauh temale Jibril. Lon wate gejauh le Jibril mereka tenang, bunuh tutah je teron. Gejauh le Jibril mim tuah pu gejauh teron. Ya Muhammad, drone tanya umat drone nya Jibril. Umat drone la tadkhulul jannata sairul umam hatta tadkhulu ummatuka ya Muhammad. Muhammad, Allah Ta'ala hanggup tamang umat-umat Nabi lain dalam syurga menyagoh leh kepertamang umat kata mandub Muhammad. La tadkhulul jannata sairul umam. Jannata ke maf'ul. Sairu ke pa'i. Kau takut dengan mangat lu berahban na urun tanya. Tumah itu ku pakon jannata waktu sairu barikiwing. Upakah ke pa'i. Han ke pertama ngile umat Nabi lain dalam syurga hatta tadkhula ummatuka sehingga ke pertama umat kata Muhammad menyamanan katanya mim tuah yang hadir uronyo mandum agaminang la ilaha illallah mururu acehnya yang Islam muslim betul-betul katanya mandum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketanyo pribadi ketanyo mandum uronyo beruh lam gekele Jibril nyan hantamang syurga umat Nabi lain ile kecuali ketamang umat kata Muhammad nyan la umat kata nyan uronyo beruh tanyo mim tua.
beruh tanyo mim tua menyahan ruh di dunia kalau tamu tipluh lete i mata ura akhirat wate tamu tinguh anak mata rut ba aki anak mata tanyo rut ba aki tinguh telah wate dunia roje getanyo lahir wate lih Nabi Muhammad tapi hana tamu agama dengan Nabi Muhammad tabo menyemenan lo pegah tabo tu rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala ke getanyo uronyo getanyo menjadi umat Nabi Muhammad karena watelu lahir Nabi Muhammad ubena watelu turun wahyu ke Nabi Muhammad ubena agama nabi-nabi lain gemensoh gepiuh amalan tapi bek nepegah ledron agama Nabi Adam talah bek nepegah ledron agama Nabi Ibrahim talah tapi makna mensoh gepiuh mandum amalan lagi jamun ino mandum katanya beramal lagi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyo katanya peluang emas geberi oleh Allah lahir menjadi umat Nabi Muhammad urusi-urusi ilun mandumnya agama adik-adik mandumnya inang umi-umi ilun mandum katanya gujuk oleh Allah peluang emas menjadi umat Nabi Muhammad alak neblo hemi ham tume alak neblo han mutume urang awainya mutume udip lahir ganyan gohlam Nabi Muhammad tapi katanya getume udip lam umat Nabi Muhammad menya Nabi Isa cik nak lake kedro wate gelenga le tat pahala urang terbayang tasbih umat Nabi Muhammad Nabi Isa gelake dro menyemenan lun bah rasul bah nabi lun puji ke umat Nabi Muhammad sehingga Nabi Isa angkalan auronyo mantang udin Nabi Isa cik nadro gelake bujuk ke umat Nabi Muhammad seorang rasul berdoa kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad orang jamaah lam sayu nuronyo cik mandum umat Nabi Muhammad nebah-bah kada ya nebah-bah kadanya bek nebah-bah kada menyenebah-bah kada menyesal nemo roh kiamat tengok tetut anak mata mi mentua getanyo gepelahi watali Nabi Muhammad getanyo berangkaho tajak oronyo menyatatim iman tatim ibadat cik lampluk dro getanyo je ke umat Nabi Muhammad onyan janji Jibril pegah bunuh getanyo ile getambang dalam syurga tengok oleh Allah cukup tenang getanyo uronyo karena getanyo udip dalam batasan wate umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyan yang perlu diingat memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi tingat hak getanyo mi yang mentua. Kemudian umi-umi mandum adik-adik urun syik gurai-gurai lu mandum yang kahadir jame-jame nyom menyebab dayah lagi-lagi hana payah dah pegah ahli tapi na 3 tahun long ja jadi na urang ke maulud hana yakin karena gonya na gebubut dalam Quran dari phone sampai taman hana getulih menurut ganyaninhan ayat maulud ayat umum yang urang malim mufhum ganyan hana mufhum hana getulih karena apanya baru gepatih bekena maulud dalam Quran benagama belangong ini benagama belangong papa kecil tengah gua kuah ini nya oh hai nya hai maulud nah layan lu kalau dalam Quran bekena agama belangong ini gonya naganyan baru pati Menya kepegah le gure-gure tanyo ayat-ayat umum yang na dalam Quran haika ba ule ganyan. Ladum na yang pegah lau hana hadis maulud. Padahal ba tanyo but namu padumbo hadis na merumpa. Lo nyemeri hana mangat jiwa na urungkeun wate mata nabi hana pegak maulud oraji. Cekatru urung lawiknyo ya pegak maulud mututah payah. Wate mata nabi hana urung pegak maulud ganyan pegah. Padahal ganyan talayu ulun mantau.
Pajanna kanya te mata Nabi Raji. Olehnya na kamu tume lang kitab mau pegah bak gak nyan temang. Ai adun baik na pegah baik na marit berangkaho nyan takut karamiman tu. Idron mangat mantan na pegah hana maulud wa te mata Nabi. Tapi lom pegah hauronyo kadang kahlu nelenga tipluh ke abu pegah. Nabi pernah ke pajuh maulud tengah mata udip gaknyan Jabir pegat maulud Nabi tukang baju. Lena gejak orang pegahannya orangnya. Cik kalang-kalang bak ubo meje pernah gejak apa hana? Gepegah lekanya hana maulud mata Nabi. Nabi ketume pajuh maulud Jabir pegat maulud urang lahir Nabi. Kiban gaknyan pu ban udip mentang. Bak taboh huro minggu jamaah lehu. Watelu jamaah lehu ngam masjid kepegah li Jabir Rasulullah. Ubena jamaah lehu yang hadir oronyo tingoh watelu semayang lehu gedanyo tawo rumah lun mandum tabaju khanuri ala kada pupuna mudah. Gekhile Nabi hai jamaah mandum nan dengar na ya Rasulullah menyamanan bek na tinggal mentido tingoh watelu semayang lehu jamaah tawo rumah Jabir. Oleh yang kengka tingoh tu mah. Nyolong pegah bagah ju nyauru mengidang pegah lo poh ti kurun pe poh ti belah pe poh ti pluh sampai poh ta kamu hek lu mepre. Nyawatelu pegah lehu ro minggu lehu ro Senin ju. Wate Jabir pegat nyan pahra 12 Rabiul Awal uro Senin pertih uro lahir Nabi. Wate tingoh Jabir ngaurinang kalhegeti kameng taboh. Oleh yang kepegak kanuri wate lu semayang lehu mandum kepegah ai jamaah lehu ro Senin natingan undangan Jabir baro tingan ya Rasulullah lun cek katrip dah anak pajuh kanuri. Tingan lu lagi urulan lantayun cin. Munang kanuri cek kana baja-baja batik taboh. Menyamanan kakek jat aja akan. Ubena orang berjamaah lehu dengan Nabi wow rumah Jabir. Watetro rumah Jabir kekalan tu hidangan umma dumpu kanainan. Dumpu kanainan. Watel leh pajuh kanuri mandum. Watel leh pajuh kanuri getanyang le Nabi Jabir. Nyo kamu kalau pajuh kanuri mandum yang lumik-lumik kabeh yang keruh-keruh tinggal. Tumakah kamu mohon mentupu bacut pelenya pu kanuri. Padahal Nabi ada yang ke urang lain. Manya Nabi kan bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatan. Nabi ukur tepu mandum liko tepu mandum. Tapi nyo ke urang lain. Lagi urang cara untuk manyang lambut kana. Padahal gonyang kau tepu, tapi kalau urang doh na tepu gonyang tu manyang did teplah ke urang lain. Tapi na cek urang tu manyang lambut, cek ulo-ulo gonyang. Wate getanyang takik ati urang lain ubena. Nah, dua-dua yang kebijeh nah. Au pegah bapa nah. Gekele Nabi hai. Jabir, nyo kamu kalau pajuh kanuri pu kanuri nyo. Pu kanuri. Long kalau perkahwinan neng hana tenda. Long kalau pusunan anu idran hana pusunan anu. Pu ilai kanuri nyo. Watanya dengan terharu terbuka ti Jabir, gebegah le Jabir, ya Rasulullah. Rasulullah na tanyang pu kanuri ronyo. Hai kebahan lon tanyang demai Jabir igata hana ta pegah. Ya Rasulullah male lum pegahnya. Tapi batabu male lum pegah ced ke le Jabir. Ya Rasulullah ronyo ka ro lahir ron. Nabi kalian tega tahu kalian na reaksi walain. Reaksi nan depu. Lu batab ka ku khah na depu ce. Berdiri ronyo tamam mandu.
Ya Rasulullah uronyo ke urang lahir dron. Uronyo 12 Rabiul Awal. Tu mah Jabir. Ya Rasulullah, tabe-tabe lu lenga tausiah dron mak masjid. Tabe-tabe lu lenga ceramah dron ya Rasulullah. Tabe-tabe dron pegah man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Urang yang tempraya urang lahir lun pegah le Nabi. Nyobek tara-tara baca. Man adama maulidi. Nah yam takalim inan. Yam takalimnya makna haji ke Nabi. Ya yam takalimnya ke Nabi. Man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tabe-tabe ya Rasulullah lulunga dron ceramah na pegah. Urang yang tempraya urang lahir dron menjanji dengan kamu, dron akan bantu nu syafaat kamu ro kiamat. Tengok. Pelem menyebab kamu but ke? But yang goh leh ke khun dengan pi madi kuntu. Yang kuntu an pi madi. Menyebut goh leh ke khun dengan pi madi tufidu tahqiq. Jadi faedah di pasti. Menyamanan syafaat Nabi Muhammad ke urang yang perai urang lahir Nabi, nyan pasti Nabi juk syafaat urang kiamat. Nyan inti mi mentua hadik mentua urun syilung gure ayah mandum. Tanya pegak mulut mula ulang kali rata gampung inti ji kitanya untuk taharap bum tume syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watenyan kepegah le Nabi. Hai sahabat-sahabat lu mandum, to yang muhut mentabang syurga, to yang muhut mentume syafaat lun ne pebut lage Jabir pebut. Jabir Khanuri geundang Nabi, gepingat urang lahir Nabi. Nyan hemi mentua. Urang yang pegah pate mata Nabi urjihana maulud ino bid'ah. Tapi nejawab ledra nuronyo Nabi sendiri pernah pajuh maulud. Nabi pernah gejak bak maulud. Nyan beryakin rat dron mi metua be itamong iblis dan syaitan lah mati dron untuk diperendah-perendah Nabi Muhammad sehingga gadah Nabi Muhammad lah mati danyo, gadah sejarah Nabi Muhammad, gadah sayang danyo ke Nabi Muhammad. Karena letak musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, iblis syaitan untuk dimitangan bela tamang dalam neraka. Urangnya but jelas tamang neraka. Urang hana perintah nyo pernah hadis puhan. Boh reati kameng gedeh bab binih laut geba urinang dum uragam urinang tantruk lintu geba mandu. Nyan ayat na hadis. Titun tiga cikana anggaran tu teati kameng kan muda ulaud. Nyan cutih kamati lintu saikun. Ururinang goh truk jodoh lom kajak ulaud. Boh nyan ayat na hadis na. Nyan hana to tanyang tiro na ayat ngadi. Nyan but bro jelas tamang neraka. Tapi menyambut God bak lahir tanya mantang God. Walaupun hana lah di ayat, tanya cek katakan God lagi pajuh kanuri. Ladom cek na hadi, tapi katanya tak puplu tak pegahnya hana hadi. Nyan mak mentua, nyan tanda urang celana, celaka. Pakan tinggal ke celana le. Menyahanjun tu bantu neduk kerau. Wadah ketuk katalah. Hai tengah lu pegah bu talah urun tamang neraka tanda urun celaka. Tak tu celana. Hanjit pegah haba ngau anyu. Mama yang betul yang berbahagia. Nabi pegah urang yang temperaya urang lahir Nabi gepeglih rumah baca Quran, gum selawut undang urung baca liki pegat kanduri undang saudara undang gure undang murid
nyan mandum-mandum inti ji hati nama tapi ingat urolahi Nabi nyan Nabi gemjanji akan kesyufaan uro kiamat. Lagi kata tabi Abu Pegah dan tanya kali talenga orang yang peraya urolahi Nabi Muhammad tanya uro kiamat tengok kesyufaan li Nabi na limangga nyo naput nyo yang mungkin kenang tanya tak lagi doa cik berkenang tapi nataboh yang kelimang nyan hana haruh tanyo. Yang pertama Nabi Muhammad ke urun mentelawud ke urun pegak maulud ke syafaat di Midan. Watai timang amalan ke tanyo kadang ubi tak amalan ke. Watai nyan Nabi ke syafaat ke buka serban ke pudu lam Midan yang belahunun. Maka mutuah urun nyan ke syafaat di Nabi Muhammad. Nah yang ke syafaat di atas sirat. Tengah talalu li tribe 500 tunjak di atas siratal mustaqim. Tiblah macam orang lewat di atas siratal mustaqim. Hana mandum lewat mim tua. Yang pertama lagi barqil khatif. Lagi kilat menyambar gejak di atas siratal mustaqim. Orang-orang yang awal siap ibadat watai dunia. Ulama-ulama, aulia-aulia, orang saleh-saleh ataupun orang yang tim ikut ulama. Ibaruhnya lagi guda plung, ibaruhnya lagi urung plung, ibaruhnya lagi masyi orang yang jak ngangaki, ibaruhnya tampi truk lagi anak bayi gohlom jud di bedah, gohlom jud di jak merangkak-rangkak di di atas siratal mustaqim. Tengok mim tuah na orang yang jak di atas siratal mustaqim, lagi anak bayi don di rumah, tuco don di rumah goh ji ijak lo. Cuma 1,500 ton harus truk ke di ujung siratal mustaqim. Bo menyedi lagi anak bayi lagi nya truk mim tu ba'dat hantru. Karena agaknya orang yang mu'ui nyancun siratal mustaqim. Na gem talaud watai dunia. Na pegak maulud watai dunia. Bagah-bagah truk Nabi Muhammad kenan. Ayah dro lago ino. Nya ke nyanto mari lon Rasulullah. Cuma pekan menandron Allah ya Rasulullah lulu tahana bere. Watai dunia urji 3 ge na lun ji ara janjanya hana iya kuah. Meja-mejanya ka mengkara-mengkara ja oblang hana kerja Jumaan. Cuma pekan menan Allah ya Rasulullah urinang lun icah ra ke. Nya menyahana ko ya ban lung roro Jumaan membuhai tagu ne ke. Membuhai tagu ka ke ike hana ko ja Jumaan ke. Memu'ui untuk encul siratal mustaqim halewa-lewan. Tapi Nabi dengan izin Allah geturi urang le selawut, urang na pegak maulud meno mantangkeun. Idonya cekah le lom janji rajih urang pegak maulud lo syafaat, menyemanan drol lo syafaat. Gecok le Nabi ge pangke ge ba ujung siratal mustaqim ba pintu syurga. Nyo punya getanyo yang hadir ronyo gecok le Nabi Muhammad agaknya na tenang pegak maulud nyo ceramah kara habis lengalam lagi tak tupruk padi ke mana nyalum pegah nyo syafaat Nabi kadua padung ka dua. Yang kalau pegah 2, makan 2 macam. Yang kelai nyo cemandu mata lu ulang baik tua. Yang kelai syafaat Nabi Muhammad lam syurga. Getanyo mim tuah cek katamong lam syurga. Tapi ke syafaat lo oleh Nabi. Kadang nanya tunjuk jaro, tunggu. Tanyo kalan syurga apa syafaat lo? Lagi urang hidonya bak kantu kalewat pegawai karena gonyang geduk bangku panjang menghut bangku panu. Gonyan bawahan menghut ke kepala. Gonyan watai je kepala menghut kepala dina. Kepala dina menghut ke wakil upati. Wakil upati menghut bupati. Watai je bupati gau ke buju gubernur. Lam syurga mi mentuah lagi nyancin. Tanyo kalam syurga, tapi menduk dalam syurga yang kedua. Karena syurga yang kedua lebih ladat,
lebih le nikmat ketimbang dengan syurga yang pertama. Syurga yang pertama emim tuah nan syurganya Darussalam. Di akhirat tengok Darussalam yang paling rendah syurga. Tapi di Aceh Darussalamnya hebat. Maka kembali nak tahu lagi. Di akhirat syurga Darussalam yang paling rendah. Awak dah menyatamang dalam syurga Darussalam. Jud. Nanti damang. Hana tu tu nyo tabak goh pegah lo. Hana tu betul hana tu talah lo. Adik urun tamang dalam syurganya, urun tamang dalam syurga Darussalam. Ganya ibadat hana dah siap hana. Kapal urun yang kamu klok-klok tu. Yang kebaida. Ganya ke ibadat hana, ke pupu dah siap hana. Hana pupu ibadat, nya. Hai urun pungo. Lagi nyo menyalum pubuk kupoh tu. Menyalum pubuk tangga-tangga jadi kupoh. Hai urun pungo nak ibadat, yang jak-jak tetap jalan. Menjajan tetap jalan kan yang pupunya itu dah dalam fikirannya nekhun kan ibadat dan teputan alak ke pupuk talah-talah gejak atau masjid gecok tilop gop urun punguh hana dasya onyang ke ibadat ganyang ke mentuci gerai tanjut hanata ibadat hana pupuk dasya hana gejak-gejak berjalan lo melagu-melagu kro ladung icah yang gebut ladung talawut ladung melagu kemana langkahku. Tapi kejak-kejak aju tanya ho langkah. Yang ke urung pungoin hang ke tanah. Longgura cek karena wawasan hana luah lo teo kalau urung mari HP bak jalan dengan bah Honda tidro okey meli. Lo fikir ka pungoan. Padahal kan gonya na mari kampung de tidro cik nek telefon ni rumah. Tapi dia tekem je ganyang pegang menyauri nang ke jika getak lanja lebabnya harut-harut li. Leke. Rupanya lintu mari rumah masih lambat pulang ke? Enggak tahulah bang. Ana tu pulang. Cepatlah. Aku ingat kali kan. Bak pagak lumo lo nyangkanya hai cah. Ekem li. Dauri nang gura, hana tepat modelnya na. Hana tepat keculok jalan jelbab na harut, ganyang ke baju hendak mari ju. Padahal urutnya hana pungo, don tinggal ke pungo. Omim tua ayah berbahagia adik-adik mandung gure-gure lun ayah yang kahadir bauronyo. Jadi nyan kalen. Syufa'an yang kelih dalam syurga urang mohon mai syurga yang kedua yang tamang dalam syurga Darussalam ganya ibadat hana dasya hana nyan tengah mata Fir'aun kan cekana lagi nyan 600 do tabuh riwayat tukang tihi Fir'aun hana di ibadat onyang ketamang Islam ipoh li Fir'aun tamang dalam syurga ibadat hana dasya tengah mata kafir je ganyang ka mualaf ka pampun nandum pahala ibadatan dasyatan urang pungo urang mualaf mati laju anak min ubi-ubi abi humu gohlom tru umu olehnya awak daya na daya langkawan nya hana tekim tagap taku daya ai awak Dayak Langli Palembang ini hana itu pu Islam, hana itu pu Kristen, hana itu pu Hindu, hana itu pu Buddha ji. Melu menjajah item tu deran. Tapi manusia, tapi urung Langli Palembang na, ini Kalimantan na, ini ke Papua na ini. Yang hana ke lantayun. Nyan awak Dayak nyan kon handi iman hana itu pu iman mu Islam hana itu pu mu Kristen hana itu pu iji paju boh-boh hawi karo
pajuh boh yuh langle nya pajuh boh kufu pajuh nyo boh je nya hana depa tepu tapi karena tabiat kagebuh oleh Allah ba daya agam galak ke daya inang tetap je mana galak patai kalan daya inang kenang ju onyan daya inang kagebuh tabiat oleh Allah nafsu menai kalan bang daya cekah hanje mengeja ali hai bang daya ke ban mau pegah bata ce angki mana wa daya anyan ibadat hana dasyap hana baru medasya tanyo hana tatamayang wate katru dakwah menyena daya alam dunia uronyo nya hana tru dakwah menyabi humuji tamang lam surga darussalam anak min urung pungo mualah mati juang lehnyan awak daya hana tru dakwah urung idiot yang ke menyana kira-kira dron beon ibadat hana tente tamang surga ke yang ke nepu idiot jodro nepu idiot jodro ke watanya ke tamang nabi lam surga toya lem salawut ke lun toya na pega prayu urolahi lun watai dunya nyo yang muhun mai surga yang kedua akan luantat ba surga yang kedua uru lam surga kedua muhun mai lam surga yang kelih uru lam surga yang kelih mai lam surga yang keput nyan mandum karena Nabi Muhammad kali berjanji kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah nyan watanya Nabi akan gesyafaat miyam tuah kali yang keput naudzubillah medih nyobek kenang tanyo nyan oleh likut alhamdulillah yang keput syafaat Nabi Muhammad finnari li khuruji minha lam nuraka gesyafaat lam nuraka Nabi syafaat tabah riwayat dengan Nabi piu-piu lam syurga meri Nabi tingat-ingat hana tokol lo hana mangan ati yekeun lagi nak mantang na umat lam nuraka ini wate gejak kedih lam nuraka nya covid na urang lam nuraka na gum telawut na pegak maulud tapi kesalahan lain gonyan lu tatat mi mentua sehingga gonyan harus tamang lam nuraka ile gumo di lam nuraka inan gumo lam nuraka Muhammad lun mantang tidur tu lam nuraka nyo hana so hai lun tun le Muhammad adib lam nuraka tengah hidupnya urjih nalum talawut kedron tengah hidupnya urjih nalum pegak maulud jampang kedron urjih walaupun taboh manu walaupun taboh baiti tapi karena lu ada syah lain keban rumah pekulun watai dunia urjih tinggal pak taboh kampung ibagi peng simpan pinjam mutang tipluh bayar 12 ike karuh kucok yang kelung gutik lan nuraka Muhammad tapi bak taboh sisi lun nalum pegak maulud nu syafaat lun ya Rasulullah gejak Nabi kena hemi mentua nyawa draw ronyo kan didit mentang glih mentang tapi urang wate kata mau neraka laganyan ke kaju kabeh tutung daron atau kabeh tutung lagi bahu biang igo kabeh hitam laju lagi anak kopi gelu Allah Nabi keturi menyo geyu acok balum uturi tali mete haba mayang ke ai tuku ne jak judro lam neraka kan ya acok urun lantayun dua dro wadanyan hana tore ni ai danya urun lantayun kon lun ur Amerika ko apa lo hana tore ni Mutulun ya cok lam neraka hana tudili Nabi dengan izin Allah urang katutung ka angoh kaju kabe kaju karang kaju kengung bata Aceh igo ka hitam mata ka ancunyo Nabi Muhammad geturi umat nyangke tanyom telawut tabi waterap diadan Nabi Muhammad setia tatan gaya cok umat lan neraka nya Nabi Muhammad gepilih huru lan neraka nyam telawut Nabi gepilih huru yana pegak maulud
ne pemaah lun ne khile nabi hana lun tupu mantang dron dua dro tu lam neraka gucok le nabi gubtubit syafaat nabi yang keput fin nari li khuruji minha gucok urangnya gubtubit kedih gubtamang lam syurga kedih watainya tingan ya Allah ya Tuhanku menyalagainya Nabi Muhammad hana tua kelun antruk lan neraka antruk ura akhirat medeh watai dunia urajih bek limang boh manuk lum pegak mak lun medeh lun ti kameng ma dua boh urang yang ti kameng ya Allah menyalagainya Nabi Muhammad keingat lun truk lan neraka ya khuleu rinang lun lintu dro hana yak cok lun lan neraka ayah lun tengah hidupnya pak caman tapi hana yak cok lun lan neraka olnyan pekun lun tim sukses na urang yang ka sukses hidupnya uraji uronyo lun neraka apanya leho ka urang inang hana tanggup gaya cok le lintu hana tanggup gaya cok le inang lam neraka mi mentua yang tanggup Nabi Muhammad menyamanan dron ina ulang tahun lintu niak belum anak potong lam baru urang agam ulang tahun inang gaya belum kuih hidung kata pungu inan padahal urang akhirat inang tanyo hana tanggup ya cok tanyo lan neraka lintu tanyo hana tanggup ya cok tanyo lan neraka tapi Nabi Muhammad yang tanggup gaya cok tanyo lan neraka na urang mantang bue gepegak maulud mimi yang tua mak ayah adik-adik lu mandum gecok le Nabi Muhammad geptubit urangnya geptambang lam syurga kapun yang kelima nya syafaat Nabi Muhammad uro akhirat tengok yang kelima nya muktasatun lil wahid nya kosoh ketidra urang nya ala dron uro nya jo ne klik tengku lombah yang kelima nya hana bak tamah le ini nomor khusus harga mati nya syafaat yang kelima nya tidra urang bantaboh dunia tengah Nabi Adam pun antruk kiamat dunia wa uratu Nabi akan ge syafaat kali yang kelima ke tidra urang hami mentuah nu lake tamah dron tidra tu hana bak tamah li nan tu ya Sayyidina Ali Abi Talib kan kaim na dengar wate abi humu mak Nabi nam thun gocok le Abdul Muttalib 2 thun ketemu pelahara Nabi kan meninggal kok nyanlom Nabi ubitkan deron mati ayah 2 bulan lang kandungan onya Nabi humu mak nam thun ngonya ubin ubebe adiknya mentang Tuhan cakap mekri karena contoh ina bro ubenan mentang anak mentuahnya Nabi 6 tahun ubenan cikalan 3 ubenan anak min meninggai mak emi mentuah ubenan anak min Nabi Muhammad meninggai mak 2 tahun gecok li Abdul Muttalib anak mentuah tayang tak tedih tak nasib kah hena ayah hana teme kalan 2 bulan kah lam kandungan nyonya maulud nyo kanyo 2 bulan mentua ayah kam meninggal di Madinah igata gohlom lahir olehnya nyo 6 tahun kaplung-plung tajama mak katruk janji Allah lom Allah nam tuah tahu rumah lun kedih punya lun pajuh nyan ka pajuh tuma be ka keung tapu nyo lun ka tuha kaka Abdul Muttalib ala mutu tanyo no ya je kufi geba Nabi likut geba tajan tayang tak ke Nabi bab ya anu hana tahu truk le iyah ka hana le mak pe hana le onyan Abdul Muttalib nyan cukup ke ketucau na 2 tahun go nyan putimang ka tewas go nyan lo abi humu go nyan lo waterap abi humu na pernah 3 rapat keluarga guhu anu Abdul Muttalib mandum ada syarayah Nabi ngangayah Nabi leblah ro berarti kahanali ayah Nabi taruhlah 12 ro tu gedanyang hai anak lu mandum
Nyo lun katuha Muhammad tajan lun. Nyo meninggai lun tiba-tiba kadang hana tu pegah li jalain. Nyo ti Muhammad bohati lun. Bakto tinggai. Nyo Muhammad nyo bakto tinggai. Gepegah li Abdul Muttalib la rapat i rumah. Watanyan Syekh Bang Yah Nabi tero yang kaya nan goyang dubir. Gekele dubir ayah. Bek ne fikir nyan le drone katuha nyan nyai darah lo mungkin. Bek ne fikir le nyan bekun. Munyo drone memang kagecok pulang le Tuhan. Muhammad bah tinggal tak jalun. Ilo rumah raya. Punya lum pajuh nyan lum beri ke Muhammad. Pokoknya drone bek ne fikir le ke Muhammad kun. Pakai ban han lum fikir nak mentua. Anak-anak katanya mentang na ayah mentang nama. Nyo anak nyo Muhammad ayah na le mak na le. Abdul Muttalib lu ke beta. Abdul Muttalib gemu malamnya. Kamu di luar tu. Dubir anak Abdul Muttalib kaya. Tapi ganyan bagah tak bengi. Gekele Abdul Muttalib dubir. Terima kasih nak mentua hagata tatim tamut Muhammad. Tapi nalail lu mempegah bak kata. Karena kata bagah tak bengih lipih tak linyung. Iya gemak mak linyung tu. Hai jamu nu pegah ke ronyo. Gemak na lipih linyung. Kata lipih tak linyung hai dubir. Nyau takut nah kadet Muhammad betelun hanali. Wate tadet Muhammad tengok lun hanali. Lun kalau lang kubu. Ijak Muhammad baulai jiran lun kakek lun gupoh le paman menyamanan anak lun Muhammad bek tinggal bak kata hai dubir kata bagah tak bengi lun dupu kata na motor fortune lagi hai terbayang ke inu Abdul Muttalib ke i kata ciknya kaya cuma keban cik ayah pokoknya lun siap lun terima Muhammad. Tapi malamnya karena rapat siap adron. Pakai bandron pegah. Meno manteng. Ka Abi Talib. Kalau nyana lemah lembut langkawan anak lun yang ke gata. Bah tinggai Muhammad tajang gata abu. Get ayah keban yang dron pegah. Cuma ayah kan kalau lu rehi. Nyalang kamu hataci hana. Rehenya hek lu minta arti hana tu pu. Rehi pihana tu pun. Ilon hana tapuna li ala kada ayah. Menyandron kalian jud Muhammad tinggal tajalun kaku lun terima ayah. Menyahanjut keban nama bak pihak lun hana rezeki tapan. Jud anak mentuah pokoknya ke bek kapajuh kedro hana kajuk Muhammad. Menyanai taboglah kajib tikhan tapong Muhammad ehnu. Urun tuha wuh dak tu cor. Manek nyanjak ronyo oleh kiban home. Takut te tangkut gucok tu cok je gepih ke atas. Tabak na lu kalan tiga ke hurun tuha leho gemonjak ge ke lianu gonyang kana tu cok he ma. Ilmu yak but lantayun te akheng ke ne kalan te afdal tiga. Ilun hai ameme anu kah ke. Urajih tengah ubi kah pikir me, anak kah pikir me lom, menyamanan kamu anak bulu lom. Loh anak tu mereka lehnek lantayun lehnek tagonyo. Tapi Abdul Muttalib lupa hawa kan ketujuh dalam. Olehnya meninggal Abdul Muttalib tinggal Abi Talib, gocok Nabi Muhammad nak mentua. Kan kata dengar nak rapat malamnya meninggal kakek ikah tinggal tak jalun. Rupanya hanya gocok Nabi le Abi Talib gepuau rumah. Gocok Nabi gepuau rumah. Abi Talib adik mentua anak ganyan Sayyidina Ali tidro Ja'far tidro. Sayyidina Ali tidro Ja'far tidro. Wate gemaen he lagi nyan. Majanjan awal go Sayyidina Ali na susu taboh gelah gepegah jule Abi Talib Ali
Bek jeb ile susu nyan Muhammad gohwo lombe Ja'far nyan susu jo meja taboh gelah bek jeb ile nak tuah Muhammad gohiwo lombe wataiwo Muhammad te jeb yu tapo ke nyang kalen Abi Talib yang lom pegahino akan go syafaat le Nabi Muhammad binan akai go nyan getan wataiwo Nabi je Muhammad kawo jeb itu tu bacu tapo watai gejib le Sayyidina Ali katro goyangan tutu taboh gelah hana abi anyang gejib ke Ja'far katro gejib Ja'far susu taboh gelah beata mutidro hantib nyan susu yang gejib le Ja'far nyan pi hana abi Muhammad kalih jib le Ali dengan Ja'far jib kata Muhammad watai gejib le Nabi baru abi taboh gelah susu Abi Talib di tak kepetimang Nabi kerana ro yang ke Nabi tama kepetimang nyan bengah ke pumano Nabi mata lagi tanya gebuh budak gebuh menyeu dua-dua ngainang gak nyan inang gak nyan ba tabah riwayat nan Atiqah tabah riwayat nan Fatimah binti Asad nyan leh teh betul ho nyan dua-dua ngainang ke jaga Nabi yang god tengah malam teron gecok tente dia aluh langkama Nabi tengok lengan Sayyidina Ali gecok ijalimut geplimut taboh-taboh geplimut taboh-taboh geplimut taboh-taboh hai balun tu me lang kita jauh manteng orang yang pelimut anu wate tengah malam gepampun dasar orang yang pelimut anu tengah malam gebedah ya kalan anu ijakrung ka babine ji kai kunon ke tiju gecok ija ge pelimut nyan orang nyan ge pampun dasar mi mentua yang kedran nama awa ni akalan anu tengun bek tampi nama harap-harap ngelintu ai ti Saifullah pai bak kamang taboh tu teman tajuk ijakrung idron tabe bak lon tanya apakah hana bedah dron ya pelimut tiga alah ikai he ke menyadron he elo he je aku anu kaka tiju onte malam ketua suku harap ketua suku ganyang ke dron nai jalimut dua yang suami menyenalu ro kuriho hina ganyang ge hong le nai jalimut lom ataupun ja umrah tung kalikun anu telu langkama je dua hana to pelimut bek nama harap-harap mi tuah dengan bud ura-ura seni ni lam tayun kalen ura minggu ni jak bertempat lun ura lain na bertempat lain wate nelenga habalang kitab nu pelimut anu tengah malamnya ge ampun dasar ya Allah ya Tuhanku lun gebuka pintu syurga oleh Allah dengan lun pelimut anu tengah malam. Nah orang yang gebuka pintu syurga gara-gara ganyan gebuka pintu te gua lintu. Nah ladong gebuka syurga lintu gua ngai tangin laujun. Geplung geco anu abang pekentayang tak dong kabatah janggut-janggut. Geju anu getampuh bedin. Ladum karena le tak barang ba itangin hana puluh-puluh getampuh julenang lagainya uragam na lo lenga khun bacun menyamano hana rugo 16 manyam khun 16 manyam ami awak dron yang kam kawin nyo jujur mentang menyana temaki ronyom tamah dasar lo idro kal he ploh thon kawin ngayah tinang na tingan otego laujun metiga na co anu na tampuh ledo laganya na bak peh punong watena urun tanyang la ceramah ji ilenga li urun bak bineh ta pegah na wate irumoh lintu bajuh butan i putih kagetutu teku kau aganyan inang tengah kalan TV dehiku ho kagata ke nyo makanan itu bit hanli tamang hanli ke
Lainang ronyo. Mate-mate nguruh dro. Tengah lom pa jo bu buno na tru drone ya jo i. Na te ate lintuang ka mati. Asli mati dia. Wate tatanya ngoronyo na ke. Je lenga liru abine. Uru bine tu na cin. Lamati leh na itu putan lawaknyo. Nyo adik-adiknya mantang but menancit ke. Yang mantang but. Yang ke ino nebut ju tengguh, bu malim, bu careng. Olehnya wate mengkawin. Pakai nak kena amin nyo. Naruh long ke walak dhalin. Lagi hitingan lah nak kun walak dhalin. Boh je nyampai dia. Ino nebut ju tengguh, bu careng. Wate Allah wate nak mengkawin tengok kana jodoh. Nu petimang begun karena na ibadat dron buka pintu syurga onyan na petimang lintu tamang syurga wate lintu getrun di rumah gak minta rezeki nam doa le dron wate tinggal anu ubi layun na ayun le dron nyo hai telawut bejuk mendua macam onyan bet bejuk dua macam tengok juk na ayun anu atewo Utakutnya kanan ni goh lawo. Watena ayu nanu atewo. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahillazi a'tani هذا الغلام طيب الأردان قد صاد في المهدي على غلماني أعيذه بالبيت ذي الأركان Tengun anu ahemi mentuah lam ayun hanapayah pega-pega antiman. Poh tipluh malam na urung plung badaya. Tengku anu ulun limo bukan hanai piuh-piuh di bot-bot ke. Handok tok bampu im le. Ku pu im le lo hai te im ka kuti la lemong ya haji. Nya ya haji ka ketiju on linyung ka geti ate helon dema ke. Pakai nyo hanai piuh-piuh me ke ban dak pelaku nyo. Gok pegah-pegah awak dron dayah je nan tulis antiman ke. Nan tulis ta bo man iklik jiji kuklik ke. Hai menyemak orang wabun salla alaika nakun anu tehat ami mentuah tengun mejanjan ke hotel drone ayu nanu nya ya tengun to yang galak baca salla alaika ya Adnani nya baca ladum hamnitiruh nakun pelain Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sihabil jahli nya hanjeun keuna menya hanjeun keuna alamat talakau. Hai wate tanya bu idahul mubahamnya na dalam kitab bek nekeng kelum berang kepu. Jadi matan bit sulam alhamdulillahillazi qad akhraja. Tuma irama bek hanato tengkeun kumita lelun. Wadan. Tamita wadan nan tupai itu bi iramanya. Kereta senja telah tiba di depanku, semakin pedih rasa hati ini. Orang-orang tengun habis jaga aduh. Ada lum pegah lahir Nabi bono ke? Kabeh tengun dun lo fikir ke padahal tengun. Wate tapugo ngang kereta senja ka jaga manu. Padahal no hak pandai senja ke.
Menan nyo bersiap drone na ladum titun tu kan wo. Ladum dua tun tu kan wo. Watewo tema pu bulain tema. Menyena rupa bacu hanai tu metro rumah kai cok lekleng mak jalan. Wate drone wo but tengok adik-adik mentua. Bek tampi hana beda dengan urung i kampung ya hana but. Bek tampi hana beda. Bumeri urung wo bun gejaga nu getimang lintu god gede. Wate lintu gutron ya minta rezeki. Ya Allah ya Tuhanku. Nyayah nak lun kagak minta rezeki. Yang kagewing itangin kagak ulam baru yang muge pitang. Neberi ya Allah tangku memudah rezeki. Neberi ya Allah tangku memudah rezeki. Warganyan gemekat bermudah rezeki. Ya Allah neberi boleh rezeki ke gaknyan. Urinang gem tadu ke ambak pintu inan. Jak bawah ming inan. Lintu kagewing tangin mempate-pate li katuk lambang daham kena. Urinang gem doa ya Allah Tuhanku. Lun titip gaknyan bak drone ya Allah. Neberi bermudah rezeki. Watalung kalan pesawat ibla mintang kai bedah hurung jak waji jak umrah. Ilung ngalintu ngembang gatinnya lepas jalun jak. Allah malaikat ge kalan drone berdoa hemi metuah ge beri rezeki mudah. Le lagut kage belah honda. Ge mukat lam lagut lam kage belah moto. Onyang ge mukat lam mudah rezeki. Ge pathon nan drone jak waji tonuku. Ya Allah ya Tuhanku. Geterimang doa lu le Tuhan. Lintu mendoa ke urinang mendoa ke lintu. Pokoknya lagenya katanya wate tahu but tengok drone bek rugo nebut badaya yang kefun untuk turi Allah, onyan ibadat, kemudian begot akhlak, onyan baru drone urinang wa ata'an daujaha. Letat urinang darat tamang syurga ngapetimang lintu. Ibadat kan beata-beata mentang. Ba'dih nan lengang. Ba'dih ke pegah le Nabi bak tiuro bak tabuh hadis al mar'atu idza sallat khamsaha wa asamat syahraha wa hafizat furujaha wa ata'an daujaha dakhalat jannata min ayyi babin sya'at. Yang menyatalah long kemarin pegah le ron. Gepegah le Nabi batabu hadis umi mentua nyo dengan maulud aganyo kata menduduk kata men pegah laganyo menyo merumpuk tidur-tidur hanta temen pegah. Gepegah le Nabi urinang yang le tatamang syurga yang bebas tatamang syurga hana penghalang mutinu padi muti urat menung hana mutun bak tamang syurga. Urinang tamang syurga gepegah le Nabi idza sallat khamsaha apabila nak temayang limang tabi-tabi hana getingai. Temayang limang tabi-tabi. Nyan wate gepegah temayang limang yang sah temayang lam bentuk elme butuci nyang kai tamang mandu. Nyang ka wadron ja urusenin kenon yak merno elme mutuci jetah na temayang. Onyan ne ca wudu jetah temayang. Netup aurat betah temayang. Tebak lawi-lawi kala tengku-tengku tumbut dino kamu muda-muda kawo dum urinang wate pakai lekum yang kabutu itu mah nyancung ke pakai. Awal-awal roji pekeng kono bataku ke pakai laganya. Bataku ke putun jalbab ke de lekum nya ni baru takunya teh. Nyan urinang hana tutup aurat. Jadi wate pegah le Nabi tumayang limang ke urinang akan tamang syurga. Nyo elme-elme yang menyangkut dengan semayang ke pelajari. Walaupun urinangnya hana tangguh tumbut. Walaupun urinangnya hanya ceramah. Walaupun urinangnya hanya gedaimum. Tapi konya menyangkut dengan temayang subuh. Elme sah temayang tubuh. Ke temayang lehu elme konya sah temayang lehu. Idza sallat khamsaha apabila tidak ada urinang getim temayang limang bersempurna wa ata'an daujaha
Karena urah hana ilmi mim doa ke tumayang na. Tapi wate kalau le uru malim tumayangnya hana ta. Ganyan bak draw ta hata ta de purdo. Draw ta de putu ganyan. Draw ta de putu. Wate ke cok i tumayang meno bak tempat basuh ganyan i hana ile. Ge pudu i no bajaro ge prata ju ge peluah ju ngajaro laganya. Tapi i hana ile ba anggota. Wate gerah muka menanci pulam na urinang hebat bacut lagak rupa bacut tubai gebuh budak lele gebuh lip wate gejak tembayang tarawih wate gecok itu mayang gepek-pek menang tawaga. Pakamenan na copo nucok itu mayang ala rugi lip lah. Kage boh lip kanya muhai-muhai atalintu blo bak dan otoba. Di tak gebuh lip tampe wate gecok itu mayang ya temayang tarawih gepeh-peh pinambek kedang-kedang ibi buduan. Boh tahu wudu agaknya. Wate temayang Allahu akbar basah kelang gedang wudu hanata. Allah lawiknyo hana lumah-lumah li malaikat. Jamun mata Nabi lumah malaikat tu. Mede gedang ju malaikat iliko ka Aisyah hanyan. Budu wudu tanta. Lawiknya hantar rumah le malaikat menyejamun nah kanya nyangka pegah payah yak bud idza sallat khamsaha apabila ketuayang limang kabutoi nyan baru untuk nepreh bak kena le wa samat syahraha anyang ketumaya ke puasa bak bulan urinang nyan maksudnya bulan Ramadan bulan urinang tu mah hana ke keun bulan Ramadan jo mano Taba urinang la Ramadan na tinggai 7 huruf ataupun 6 huruf ataupun 8 huruf menurut gaya hana gejak tahu lu tinggai urinang na tinggai yang ke hana keun pekeun bulan puasa karena wajib qada luar bulan puasa yang ke inhan ke keun ke idza samat syahraha au ge puasa bulan urinang 20 le ke puasa la Ramadan le 7 huruf tu kada nya wate puasa mim tua na urang menyahana gebut wate ke puasa urang tuha urajih na puduk bakung ino jadi ganya puduk bakung mina lamboh ming inha lamigo onya iabahnya geun neknya ke puasa bakung labah ganya makan minum hana gejewi tebah-tebah peluk ganyo tapi ganyang kepuduk bakung labah ganyo iabah kapit kombinasi dengan bakung yang geun batu puasa lang kitab yang kim kamu tengah but tiga ke wah kita akhir begah talah taboh batu puasa tidrau reung kreuh tae atau ada kejak maulud ubina bau talak ke apa johon tu wate ke rumah ke pata apa ke muhan mekruh tu itu bi ubi gula ubu kayaknya tikan kau luar tikan menteng di dalam goh de ekspor lo bak ke pabih nya hai tiabih bak tarik nafas pu tamang seolah-olah ke leeknya lagi luar gawat bahu kita menteng kruhnya kita malam badan orang yang nabut getupu puasa kenyang kabatu karena kaitubi anggota lahir tamang tapi yang ke rezeki tanyo mano te katubi tikan yang bitem patah bitem patah ke jadi pah bak perbatasan antara Aceh dengan Medan kena le wate patah laganya na tai dalam ita mang dalam tai luar kalau WC ju nyan puatah na batu cuma menya kira-kira adon nampak keputusan wate katubi tikan nyan nuit gede atadro puca tago atadro
Nyan bakbut tedron truk lagi nyan ke pegah. Oh tak pegah lan ceramah lagi nyo lagi ke gura ke. Tapi lambut untuk sah puasa samat syahraha puasa nyan truk kenan ke pegah bek batu bek batu puasa. On nyan wahafidat yang kelhe wahafidat furujaha. Berurinang berjaga kehormatan ro. Yang kehormatannya ke yang pertama katanya be'ruh lam dina. Be'ruh lam dina. Kemudian be'ruh cik dalam mukadimah dina. Onyan be'nei honda gok berangkari. Karena ini ba urang hanabut, ba urang gampung ke menyaurun toto bineh rumah je ya adu ujo kayaknya. Pak Ramli hon jak lah baru menyamenan bonceng lon je. Jut penting ka maman ke. Menyahana ke maman tu tetro tiga ni tu. Jadi orang tanya hanabut ino ke nyembek mudina. Du iliko honda agak nyang ke pangke uragam go jut kanya. Nyan menurut kanya cek sunat muakkad. Sunat muakkad. Wate but edeh tiga malam minggu nangon lon tero katanya wate habis but tanya. Tu mah tu ku urin tanya hana tapu-tapu tapu duk mai lekok Honda untuk merumpok wak jalan hana le motor hanjut nah. Hanjut lu muka. Ya Allah, ke bancet tu ku boh metu kanya. Metu lon ko ilam baru merumpok omi drone berkeni nang kata le motor kun. Tuma yang ke phone waris, yang kedua ke turi, yang ku but badron, tuma ku puduk je likok je, lembaga hari muangkot hanjut. Ba ukum tetah hanjut lembaga. Tuma ke bance ganyang kagemo ba ubome no. No telepon ur kamoy gampung, no telepon urinang lain, urinang dron no telepon. Aula. Umpamanya Aula kapudep jo Honda tak kaba motor pije keun omi ba timpang lambaru nya hana le motor keun agemo tidoi nan teman dron pat lon ba bineh gonyan ko puduk le lon hanju dasya he budo ba telepon ganya pega nya jalan keluar ji telepon inang ganyan telepon bukan urang yang muhrim dengan urang tinggai urang yang muhrim ganyan baru ya cok. Rupanya getanya rajih bak puji-puji dengan puduk tiga. Wate akhi tedron pangang kai baplung lemi ong. Pangang ai baplung lemi ong. Mi ong wak kemo lambale. Pangang awak baru. Cukup le hai mi metua. Kasus long kai metukar-tukar fikiran dengan ko aket di kampung ka. Cukup le kasus uragam bak puduk urinang gom. Urinang bak lakeduk bak uragam gom. Padahal wate tabut lang kitab cik dayus. Dayus laganya ka. Tuma uronyo fikir hana pupu. Wate akhir ka mak-mak imtuah yang berbahagia laganya. Pulam lagi wadron urinang ya hadir keno lo kala rupa cik di. Menyau pegah bruk kan wow. Jadi di rupa longkalan nyamnya dua aga nadu ilikul wa kamu agam tua keinang ro deron atanya urinang ngalin turo hana menomodih le kanyan ambaje dastur kaidang darengin menyahana gejak taho dua ro goh gemano wate lintu baju bu gelewat ina be kakoh pe habis bu ke metainang ro nyenang ro nyahan patih kita yang bawa kam kawin. Urinang gop teka jami yang jak pi gop urinang gop. Nyan assalamualaikum. Urinang tanya bada pu ke tira geplung utame tempuh drolong. Gepepah bibi lah makanya. Kaya buka pintu ke jami. Menyalin tu dro ngan daster. Kaito anu apa ke? Wa hafidat furujaha dan urinang yang tamang syurga, urinang yang jaga kehormatan,
mulai dari dina naudzubillah be'eruh, mukadimah be'eruh, pergaulan bebah, mekhulwah pibe, dumpu jaga dro begot, nyan nomor 3 kepegah le Nabi, urang yang akan temang dalam syurga. Urang yang akan temang dalam syurga. Yang keput kepegah le Nabi, wa ata'an daujaha, urang yang patuh tat pertimang lintu. Bahasa Aceh Utara urang hirau lintu, urang di tahap timang lintu. Guptimang lintu nyampluk-pluk tabun kampat kepudu, anu-anu kampat pudu, olnyan wate tru lintu buka pintu, gonyan menyegoh kemah guptimang lintu dro, alakna urung blo-blo aluminium hana peduli le. Ino kan membeta tak langampung truk beca blo aluminium. Now rinang yang hana but ino tengah gebre bulintu pele ku ya publo le pekun balang itu pele ku ya publo le embe bekah kun he ho kajak lu dengoh pajuh bu nyo meserbet anau tupan ada edan yang menyanyi cak ke akhir rumah go gonyang kaya petimang pekun blo manium wate truk kena nawa amanium tatre sebenarnya abang ini siapa? Tidak siapa-siapa, saya belum manium. Bukan. Inang tanyo kayak marit Batanisha yang penyakit mi ong sawah. Mi ong sawah, kucing sawah. Yang kedua yang geyu oleh Nabi wa ata'an daujaha, urang yang taat hak kelintu. Hai rata urang ceramah na kepegah urang jamun tidro takit lintu takit mak takit iya takit mak kepegah lintu menyogoh lun wo be tu bi tahu nyang kata be ta lengeng tapi nyon lu pegahnya lain uronyo. Fatimah bak geduk-duk ngan Nabi ngayah, Fatimah bak geduk-duk irmo ngayah dro Rasulullah. Yang ke Fatimah gora di dan gonya yah Nabi yang kalon. Iya hadanya urun tak tambo melata. Ke banda fikir Fatimah yah gonya Nabi Rasulullah. Karena Fatimahnya la ibadat tapi hantam ke pubu masjid. Hana urun lain ketanya tu ayah. Ayah lu bertanya yang bacut jut, pakah hanjut pakah. Urinang yang tamang syurga nyampun dan umat ronto ya Rasulullah. Goh tu oleh Nabi pegah kanyan kanyalon ayah. Goh tu oleh Nabi. Pi Nabi khim ni ron. Nabi khim. Lon ayah ke? Karena Fatimahnya yang kepun anak Nabi ge ibadat tabe-tabe setahu dro kanya hana pemuda Syam tabo. Kanyalon ayah. Nabi khim. Padahal bak Nabi na lain. Kepegah Nabi Fat. Kiban je le. Fatimah nak mentua bek kata tamang syurga pun. Ru imata Fatimah hana habis kejawab le Nabi wate pegah nak mentua bek kata tamang syurga pun. Ayah lon tamang syurga pun ayah. Lun ayah Nabi, ayah Rasul, ayah lun urumpo syurga. Pakan urinang landunya nyuhan bre tamang lun nilai. Ayah lun tamang phone ayah. No, ini harga mati. No, mentua hanjir kata tamang syurga phone urinang. Ayah menyemenan toce le urulain. Toce urulain. Lo ilo hangkutem, hangkutem. Kepegah no mentua. Lo la kemaah berayu no mentua. Karena kata pihana tanggup lagi urang yang long pegah. Yang tamang lam syurga urinang pun umat lun yaitu muti'ah. Muti'ah. Muti'ahnya urang di Arab ini. Watenya Nabi kaduk Madinah mungkin gonya urang Madinah. Karena nyo cek aki Islam. Muti'ah. Ayah pakan mutiahnya damang syurga pun, medeh lon damang syurga pun. Tetap Fatimah watanya
ala jud bugonyan tamang syurga pun. Pada akhir Nabi careng urinang dari jamun tapi uronyo akai mit eron. Nyo mangat apakah hana urinang. Urinang dari jamun batabu careng tapi akai nak lemahan macu lemah akai. Lemah akai. Gekele Nabi sehingga nyan bak kamu but je ke contoh mantai. Gekele Nabi Fatimah boh je cik kata apakah. Muti'ah gata du uncung unta muti'ah gehu unta gata tamang lan syurga bandua menyamanan ka kutim duma angkalang kanya mi akai baju Fatimah du uncung unta anya untanya mutalo gehu le muti'ah menyak tamang syurga bandua urung hu unta ngan urung uncung unta to awai tamang nyang kakutim hari nyang kakutim apakah hari nang mi akai yang ke nyauri nang ino menyana lintu mengkawin dua bungi ya tertuh le persen bungi anyang kepada huragam kepagah tu hai alai habek tam karu ada jika tengok tajak ulam baru ba kedai tengkui tak belum tipluh banyak mungkin. Kegata nyanjir tu. Nyanjir. Jadi muh geblo tipluh manyam dia hata bengih buklam ubena piring bakrak katan tinggal lim taboh. Tapi ada geblo muh tipluh manyam kaji tu mang. Lagi urung pulau pegah bang nur je tega lehnya kuwi lehken ro pegah urung pulau. Ikamo pulau hedengku menyalintung kain dua menyite ibu higo muh nyang kaji. Ibu higomu lepak minyak hihi ngan ho. Lampuh tengok hati habis humulin tu payah wuk ke hidang taboh tu kan. Menyahanan 1/4 wuk kedua kat 1/8. Menyahanan phone kan 1/8 wuk kedua kat 1/16. Wadorina. Ikanyan 3 tinuk higomu kaji kan. Opagah kurang akai han petih ron. Eneng ai je cek baik karu muti'ah gata du uncung unta gata nyan tamang lam syurga gehu le muti'ah begun nyang kajut ma ya tema akhir tanyang tu ma hai ayah kadang nyan je tarobah gen tema kanyan pu pubut getan pu ke ibadat hana piu-piu pu ga hafal Quran hana piu-piu menoh nem tuah baik lum pegah nyan ka taci tengok bengah tajak kedro bak rumah gua nyan tayak kalen pu pubut rupanya geptimang lintu thitan geptimang lintu cukup dit ya geptimang lintu wate Fatimah haja aurofon ge kala lintu gak nyan ge jak pugo ge ba tempat mano gejuk tabun gejuk tikai go got le geptimang Fatimah dia bak pintu gerbang ke kalen ke kalen lagi nya. Ya. Wateka kemah ge antak lintu kono muti'ah ge antak lintu dro tanyo lintu go ya antak. Yang ke hana tentena fahala menurut tajak akiban. Wateka kemah lintu memberangkat deh kalau Fatimah na pintu. Hai Fatimah dro lago hon aja. He ko monjak baru moh dro ge nyan ka. Yang ke kalian dron tibu nak ada bertimang lintu na lombo talu na lego hanan dengar nyo kelon tengah lo bertimang ya hanan mi tu ya hanan mi leh ya hanan mi lantayun nyambi kalian hana getome peduli ke orang lain tengah ke bertimang lintu dro tu mah haba tanya pegah phone mono na lintu tengah pejobu KU kelapa leher kau hana i tanyo tatome ya layani awak muka almanium nyan ban mak-mak tuan berbahagia nyan wa ata'at zawjaha orang yang tim petimang lintu lagi muti'ah petimang ataupun ibaruh hunyan bacun pokoji ibaruh hunyan bacun ibaruh hunyan bacun pokoji bekpah tak dundro petimang inu
payah tamah biu tu. Payah tamah biu tu ke? Nyan kepegah le Nabi wate le bamput macam kurina ngataga god nyan dakhalat jannata min ayyi babin sya'at. Tamang lam syurga urinang yang put macam nyan lam syurga teh pintu gepilih kedro. Lagi urung buno urang tamang Darussalam haru Darussalam. Yang tamang syurga kedua haru kedua. Tapi urang ba hadisnya Nabi pegah bamputnya na gepubut dakhalat jannata min ayyi babin sya'an. Tamang syurga teh pintu galak dro adik mentua. Lum tamang syurganyo, lum tamang syurganyo, lum tamang syurganyo, lorok pintunyo, rok pintunyo. Nabi pegahlah hadisnya je tamang lam syurga teh pintu yang galak tanyo. Nyamban mak-mak yang tuah ayah yang berbahagia, Nabi Muhammad gekubah ilmi ke tanyo supaya umatnya berselamat mandum-mandum. Berselamat mandum-mandum. Tapi lagi haba puno awal ke pertama umat Nabi Muhammad ile dengan umat-umat Nabi lain. Wate kabeh ke pertama orang mukmin dalam syurga mandum umat Nabi Muhammad. Baru petugas-petugas akhirat gejak hisab umat Nabi Adam. Gejak hisab umat Nabi Idris. Gejak hisab umat Nabi Nuh. Tampi truk bak Nabi Isa. Mulia tetap mi yang tuah katanya umat Nabi Muhammad. Yang penting be nebah-bah kada nemita ilmi ino ukuran sah na ibadat, nemita ilmi tauhid ino ukuran sah neturi Allah, hanya nemita ilmi tasawuf untuk neturi tanggup nebah maksud tiplu dan neganto dengan taat batin. Taat batin berikhlas, be naria, be tekabu, be ujub, dumpu-dumpu laganya onyan bum akhlak adron begot hablum minallah hablum minan nas nubtimang lintu begot nyan hana sia-sia udip dalam landunya nyo tingoh wate akhirat gebuka akhirat li Allah dron akan nerimang janji Nabi Muhammad yang kefun mutume syufa'an kemudian dron mutume tamang lam syurga. Temanyo kadang na acara alom tu bacu yang perle bacu tapi uronyo tapi mada no jalain menyedit suasana lagi nyo tatamung lom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khidyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa tahlikil kafrata wal mubtadi'ata wa aduwaddin. Wa tahlikil kafrata wal mubtadi'ata wa aduwaddin wa tahlikil kafrata wal mubtadi'ata wa aduwaddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Mimi yang doa ayah yang berbahagia bamandum. InsyaAllah padu-padum trip katanya du ina boja keibadan anyan berpampun dosa oleh Allah. Tiga tu tam doa bersehat abu tabi dan katanya beristiqamah di dalam agama, berselamat iman wate meninggai, berfui wate gecok nyawang, berterbuka pintu syurga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.